Alota otuinala tō whāma whāutau tanga loto. Ina ia tātou maua meo le langi mamanui e whavavau. Ele mo tātou nei, ala tupulanga tai ao. We still have a night service tonight. Just encourage our children and also the youth just to attend tonight. Pastor Mola will speak again tonight. There were others that will be here as well. But as you feel the Spirit of God moving today, ka fiangofongofo ya inge. Ya langonga lelei o le atua wele fialu ese mani mea yelo na mamalu. Pe ua malie lo loto. Wele koi manga o seisi mea. Pa wale mea lo yelo loko. O le lo mafutanga lea ya whai pea maia. Wa ia ngase ia langona. E uma ia manatu. Awa le atua lava ia o le atua lelei lava ia. Ai saoni mo le upo le atua. E le fo ia te otola na uauna. Ai wa umi tātou te le mafuta. Ai wa whai aso le li nei tai au. Whai warenga le atua. Au molmole atula na upu le nei tai au le loto. Whatanga le nganga o le atua. E whamatala loto. E ala lana wha unga lilo. Le tāua. Le nanea. Ma le sosia o le upu o le atua. A wai le li diwa le upu o le atua. E le suia fo ila na upu. Fa mai e fai lava le mea wina atu iai. E le fo i fo mai. Ai tula ele nei tai au. Sa honi lo loto. E le aia seisi mea. Tātou te ilo ai le atua e le waia. Nau la na upua. As we are standing, let's just honor the word of God. As we prepare our hearts to hear the word of the living God, so that we will know and realize how good He is to each and every one of us. Ai tula ia te ala nei tai au tai pena lo loto. Se fetalai o ia ia te oe. E ala la na upu fola. Awa ala na fiona. Ala na upu lea mo oe. Ala na upu lea mo au. Hallelujah. Fetalai maya sue mai oe. Ilo uloto oe. Deus se timu eto ulumai se inuai fa maya tofusiai e fia ai oh.
tai au. Pāptai le tua mo lea wanoa lo mātou tamā, mātou tsau ni whālongolongo e la upu. Ala upu e au ngāia o ao ma wa i whātonu ai mātou lo mātou tua ma whāpoto ai mātou. Le mawhaia le au au na whātau waa le tua ai pangana wa iai oe lo mātou tua o te mana au lo mga paia. Ngā lulu e whātasi le nei tai ao lo mātou tua. Moli moli le pe au lo mātou tamā. Mo lau e kālesia le nei tai au. Pamanuia lau e kālesia. Au le whalongo lau whanau nei tai au. O suapo Yesu. Amen. Ia vi le tua whatalo pa li tangata lai e te rua so ngā awa o manu i inga o manu taulanga o whamantunga na e te rei whatalo pa iai pe i se me ke re pia pia i se uso ia vi le tua Amen. O mōna mōri whaktai, e nganga whaktai le tua nei tai au. Mōna nea wano tātou whiro iai. Amen. Ia ele o se manatu teisi po iau le pina ngalo le tua o whatau nuu mōna nea wano. Amen. Me le whaktai lo sunga. Te tai lo sunga le uli e riko e masupoia le ofisa, matoina ma sui whai pe au. Me se mamalu o lo tō tālesia ua tūla e mo sol tuina nei mautanga pa ia. Amene. Ia, whaktaida wanoa o maua. Ia, piangi kausanga. Ia, pio wha e kausanga ka kire koe peiloa. Sawa wha mai makao pio pia ka kou le pio ai. Amene. Ia, e pai e lea tua wanoa. Pai e lea tua ia no taimi e pape nā o na pilo e ira whanau. Ia mera le tai au. Ia mo le tua lea nganga whaapitai. Ia. Malanga mai po ia peo na whailoa tu sunga pape ngainga ia mafuanga malanga mai. Ia ono malanga komiti asi ia Tama apostolo. Ia, o mafuai ono o malei taimi. Ia e se awano pia po o mau e pena ona makutai ma. Amen. Tātou kālesia. Ia, o le kālesia le uli o le kālesia po nā. Amen. Ia, po ia eskalesia o eskalesia le uli ia o le kalesia po ngā moala ala te po o ia o le kalesia moala o le kalesia ngā le uli ia e whaktai o le tai a whaktai lo tō ngā lue whaktai lo tū mau ma amene whaktai lo tō ono sai amen piana whai loa te po i tele o meo tātou ui ai te ngata whamai o me whai amene. Ja, nei foi vai aso ma loto tari malo whaktai loto lau mata pia ia au iai komiti nisa komiti o po iatu ia e olo mo pela mano e apena ma putai ia mo le tole nga whaktai ia mo foi o tō ia ane pai o nau o atu i po ia tātu te ma putai loto Tapenei no tama tanga me uma ya pamangia tere la bane tua ya to ma so fa na sa yai ya apena na nga le pele tua ai tatu ono sa yai pe amen pa me o mai ka ko ngo sai amen fa ni sa ya o sa ya o le ngo sa ya amen ai
Au pe ke kalo le kua mai long sa ia ke oi. Amen. Na ngai mai se le tua long sa ia ke oi. Amen. E mai le kua me ke ui ai. E kopo ai ma kupu ai long sa. Ala me kupu long sa. O lo wola ko kongo ngaluenga le kua ma fai mea ia ngaluenga le tua. Pe fai ngo fie pe fai ngo ta. O sa ia pe. Amen. Ngai kupu ai long sa i mea. Amen. Ai la sekarang kau papia. O kali la ba o sa. Amen. Ya, o sa e ke ui ai me o papi ka uli mai le kua ya ke oi. Amen. E ke ui ai mai sa vali e ko kong. La ngai e kupu nei o lo o sa. Ah. Ya. Sa loi. Nga foi ke lu ngo fa mo lo ko lu fia ka usanga ngai ke o sa ya le si le. Amen. Ai o sa ia pe o me ngai fa ui o le kua. Amen. Ya kupu e o sa ia oi. O sa i fo ya mi o ka maiki. Amen. O sa ia. Pa ko ka maiki. Amen. E kupu e o sa. Amen. O ke le na ba o sa. Ke le ka ko me ia sa un e pa pe nga fai. Amen. O ke popoli i le la ka ko pa pa i ko sanga ke mo ka ko pa nga kauranga. Amen. Yo sa u pa nga kauranga yo la ka mai po. O le lo po le mea. O kau le la vai la o sa yo le. Amen. Ya le. Mai tatou kako o sa ia pe. O sa ia pe. Amen. Hallelujah. Ka tai tu tatou ti mo le tai au. I ia la mo le Atua. It's very emotional for me. Inga mo usul pesila. Se ase au tu alo panga au pesila man ko no. They know my heart. Because it's a testimony. Ai ia le tua mo le tu whaatai i le kako pai pesi. Amen. Ke le kai me ke whaalongo e usu isi a pai pesi. E vi ia i la vale tua. Amen. But this morning was a different. Amen. I send it to my children. I really send it to my children. I've seen my popel loku lea. I've seen loku lea uli. Lan mo ni mai lo faanga se faanga. I've mo lo tu talo. We've been through a lot. But o lo so i fua le Atua. Amen. O lo so i fua le Atua. Lei se me whaintaia te ia. Amen. It's well. O tako i ungo mare. Amen. We're all gonna go there. Amen. Ai kako kiri kangi sila pika pangongo ai. Amen. It was just this morning, pengaunga. But mo le ku pakai ka ko pe pese. Ka kai pese ma se po I ya tatou ti mo le tai au. Ma au nga lu ma. Amen. Au kalang pa ya le uli. Last 3 days. Ako onsai. Ko kikia. Malama le uli le mele kalongo ai. Because only a few people knows
what I'm talking about. Akaku kalesia mangele, kaku onsai. Kaku onsai. Apa in kama meu kaku uia nge kaimi. Kaku onsai. There will come a time. Ai koe kikia. So, hanging there. Amen? Ei kanga kaua, te ngā haunga, koe fo i kua. Amen? Kako ngā luenga le, whapea ngā whai tā moa, ei isi po a pia e la kua ngi ngā luenga. Amen? Now everyone saw our building in Samoa. Amen. Praise God. E leo se vi inga lao sisi. Ale vi inga o le atua. Ia fo ia le vi inga o le atua. Amen. Mo le pula pa kai ko songa to ina. No to lango songa te tai. Ia le uli. Ia ma se le kalesia. Ma lolo kile. Le fai ngofie. Kai mi fa pe ngalo down nai. Le se loko fai le o mai fa pe. Amen. We all want to come and praise God and worship and fellowship together. I didn't fight. Au loko kile ma loko fai pe ngalo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ole upo le tua le tai au. Mo ma le luka nam ta upo iwa fai po dos pon mal toro. Ia fa malu atu pe fa pe na ona fa pe tani atu po so fa sa mo ko is kai. Ia o ke roe mala uma na ka ko. Amen. Luka iwa fai po dos pon mal toro. Mal numero sumal fa fai po dos pon mal fa. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. A numero sumal fa fai po dos pon mal fa. But my servant Caleb, because he has a different spirit in him and has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. Auna ka lepo, ona o ia muri mai a te au. Amen. Es kus pa isa mo pa muri. Amen. Sei fai kau ma kus pa isa mo pa pa. Ile ika ko ya paranga ke fai kau kang au ko scripture si e lua numero su fa fai po dis uma fa. Le tele mai ya. Amen. Luka iba fai po dos fumal todo. Amen. Ole Kalama sangile kong kuspaya is a familiar story in the Bible. Amen. Ilam tao po numero fai po sumotoro. Ayalo ka fai kawai. Amen. Inga wo ese ya Israelu mai ko pito. Ongo mai le la ore nu o kanana. Amen. Mai ede ako sa mai aso mai ai ko pito o kanana. Amen. E pela ka ya mele fa mai le ko o yai. Amen. Ongo mai la ya fa mai le tua. Ya mo se.
wa ai ko kofingi kangaka mai kai o ngu o tribes. Se pulu mo lua i sana enu. Amen. A mai la kangaka ngai ko se mo lua. E oe, spied i le ngu. Amen. You spy out the land. Amen. O ngā ko kopi le e Mose. O le ko spulu lua. Iau kako lo uma. Amen. Yosua. Kalepo. Ia. Ai adu koe whai karu ka upa suma koru. Lo iei umai ngō. Uma ka ngaka umai ia. Amen. Ngā o. Ako kopi. Ka pupu le kala. O ngā ola i o ka ngaka i ko spulu malua. Fast for us on our 40 days. They went for 40 days to spy out the land. Amen. A mai se ni poki le nei, a mai pe pape I ka ngaka pira, lalu koe ngā ngu. And after 40 days, they came back with a report. Amen. Ngā o mai po, ngō mai po na, ma pe kawe ngā mai po rea ma, e ma evidence for fuo le ele. Iai noa I o, e wha maongi ane a kua nang punang pai mai. O le nuu a tape aile swa susu male meri. Amen. Hallelujah. Ai ingo po I mai la. Amen. Ua whaile la ko ri poki. Mai a Yosua. Alungu e. Ka peri swa susu male meri. Ka repo. Ai whai mai la ba lesi ko spulu. Mai ko spulu. Mo sei. Si koe maho paua pe sa on mele kau ke o mai se koe silo ko pe sa o le mele nga mako wo ai sa o rau o le ngu e manguia o le ngu o ka pele sa so man mele kere mea fu le lei pa ko anga amen but amen e sa wala man mea nga o le but e ji kai me ka ko sili pa pe nga ia e ma si o polo le me sa amen pa si mai ai pe chai ai pe kai nga maku ai e sa ai o ka ngaka la ia mo se ka ko kele ma pa ia ka ngaka ia o ka ngaka ia ka ngo ia o mo se nga ua o e ngu ki o amen o pa ia ko makala pa pe nga o nga pa vai ai ma ngu ka vai e ma bakanga ia nga papenga o pakani aku a mai se ri poki le lei a mai se me papenga o nga pa malo si awai ai o mai o me mangai ka mai se aba ai ka nga ia ka ko se ka ko mo se e ka ngoa sa ai dai o pa pe o en bili pa pe o i male mba o amen eu vai ko maloko amen e se ke me ke papenga e ke sa pa vai loko le ka le sia e kere pa malo si au me se kala le rei alo sau pape si o kere foi kako meu o pai amen o lo so I puale Atua amen fikangi si lo ngu fikangi si ngu foi a mose ai se le mea nga e au mai ai mako mai ku ene ngi ku nga mau o mangi le kango I mako ale wa mai mako I kali royo ia kalepo Mose o ngu ule kako ke mapaia o nga kako mangumalo e sao o lo ia sao ai mka kai ku kupu mai ka ngaka ia mai sao ai amen ai e mafai e lo kako wakua o nga kako mangumalo ai we can do it amen praise God e se ma ngai ole o se leo ma se kala ki pa longo a koe pa malo si alo kingo pa malo si au lo kangaka pe koe pa te ngao koe a mai ele si malo si koe pa koe pia ole me ole ka pare foi la mal pensingo kaure adua angan koe uko koe pensingi koe papanga koe oso na koe amen e pa pe ngale kala ka le pole pa pe ngao ngai mo se ka ko ke mangu malo ka ko ke mafia amen Hallelujah. Ile pa upuranga I rusulpa. Pe ngala le ka ba ko se mangaku mo ka ko. Amen.
Onga le, o ke ngia le kua ya la vaenga le. Ai pai ka uma su kol su pa al uma ya. Because the Lord spared Caleb because he has followed me fully. Amen. Because he has a different spirit in him and has followed me fully. I will bring him into the land where he went, and his descendants shall inherit it. Amen. Because he has followed me fully. Kalau mai lavango ese mai kupiko, nga muli a karepo. Amen. Au nga ya Mose. Amen. Ma follow ai le kua. Amen. Ma muli a ma fa kua le kua. Praise God. He has followed me fully. Praise God. Ese manga yole. Ese manga yo, I want to know more about mau. Meu. That you have aipo amela kusi. Wai se kunga mau e mo headstone, sa. Ese ala mela kusi no mai e inga. Amen. Ele fa ka kau kangaka ngai. Okay, no anga fa pe o kau ke lola mele il kunga mau o kalepo. Ka ko ke o ia ora kusi ele mele kusi ele akua. Fa pe. He wholly followed the Lord God of Israel. Ese le manga yo le o le mo li mau pe akusi lungo. Kiri lo pola se mo li mau akusi lungo lo kunga mau. Ma lo kunga mau. Ia vai kong fai uma ka ko fa manga ia le fai ngau. Le fai ngau o ka ko mo li mau we lungo ma. Al me sawa. A fa pe ke fai anga. O se tama fai anga tele. O se kama pase e kere ngai kama. Amen. But e se le manga ia mo mau e kusi lunga. Amen. Fa mai le tua. Fa mai ia. Because he has followed me fully. Amen. Praise God. So what does it mean to follow the Lord fully? As Caleb did. Amen. Fa mai kala follow him every day. He followed God every day. So such was the case with Caleb. He followed the Lord in the wilderness. He followed the Lord in the wilderness. He never complained. Amen. He followed the Lord in the land of Canaan 45 years later. Se si opana Yosua supapa pe balu mo sepuluh. Mangkuan nga kalo ka lepo. Famailo le kuang al pawa yo kanga kai yo o de nu. Caleb and Joshua. Only Caleb and Joshua will go to Canaan. Even Moses. Ele yo o ye Moses. Amen. Praise God. Yosua su balu su pama pe balu o sepuluh. Nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt. Amen. But I wholly followed the Lord my God. So Moses swore on that day, saying, surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance and your children's forever, because you have wholly followed the Lord my God. Amen. Because you have wholly follow the Lord my God. Okay. This is 45 years later. Ngalu ese ka le poma o I ku piko. Fast food ko sang. Amen. A o leo walu se puma le lima ka sanga o ka le po. Amen. O leo la vai muri na vai le tua. O leo la vai muri. Amen. Ole mere ka ngo mai ka le po I. Ma faile de mere faile ku. Ole ngu e pa pe nga o savania o vai. Amen. Ole ngu nga mo o e malau pa ngau. Your descendant forever.
Amen. I really like reading the story about Caleb, to follow him. Lelei whapengaonga na kuloka lepo, nang whaero i le whangua. Amen. Ngofo i roa. Ai whai kau iei. Whamai ngā alu ka lepo, until every tribe of Israel settled in their land. Ka asawero ka lepo whai a Joshua. Now, give me my mountain. After they were all settled in the land in Canaan, o ngā whai mai reo, sauro ka lepo whai a Joshua. Now, give me my land, my mountain. Le mea renga whai mai e Mose, mea renga whai mai e kua. Amen. It's mine. Amen. O le mea ngā hau. Ai ia ko manga kua e ko whai kau e, whamai e lei awe e sea umalawa e Israelu, ia ka ngaka ia sanga ngopo ai. Even the giants there. Au ina rungo le maunga le alu i ka lepo. This is where all the giants are. E lei awe e sea. Amen. But te lupa mai ka lepo. Give me my mountain. Amen. So what he's saying is, I can go and kill all the giants there on the mountain and claim that mountain for myself. Because that was my portion from God. O le mea nganga whai e kofia rea kua moa. Amen. After every Israelite tribe was settled in their land, and then he went back and asked Joshua, now everyone is settled, now give me my mountain. I will go and fight for my mountain. Amen. Ya ngo sisi. Ya. Ngau kilo ka se pangua mo mea mai ya. Ka ko ngofu ria, an wol kan kai e kau mo longa ia. Ila claim longa ia e. But he went and fought for them. Kaman kala you feel. O lewa balu suma a kau ngai dalo le upunga. O lewa balu suma le lima o kau sanga. O lo malosi e peonga iai o alwese mai ku piko. E ka kusa mo lo malosi le iai le kaimere ngai. Amen. No, mo ka ngakai muri le kua. Amen. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Amen. O la ko whakalikari le kua. E whaapo winga lo la ko malosi e peona e. O le mea renga mai e karepo. Amen. Hallelujah. He followed the Lord and waited on the Lord. Amen. Every day. So, for you, for me, so what about you? Kira kanga kai whapenga onga. Kira kanga kai whapenga onga. Muri. Amen. A ke o moi fo. Wale lopo pe wa longa ye. Mangkua le ava lofta. Ka longa lopo muri. Awe ko ke pai ko muri. Oh, run. Ora. Awe ko ko pai ko. Ola na wo sao muri ngo. Amen. Ala la vai, la wo muri. La. Fa te mai, oh. Ngalo ko kalinga ulo. Se fa kalinga lo ka so ko ke kilo kasia. Ka ko pare manga yo ka ko ngopo ai. Amen. Ke miang ko ke pai ko ngaliu po masimai. Amen. They follow God. Tamarika o yainga ngaka faola inga ko kongo so ko mama ko mono. Ona yai. They were one of them. She was one of them. Ai o muri wa o ese. Amen. Ko se sea nga fai unga. Amen. Ko se sea fai unga liu po masima lo. Amen. Kaltia ko lu fai mo mua. Merkala Paulo ile ya kaltia. Da merkala Paulo fa kaltia. Maya? Ya, nga. Kaltia vale ai o u passeio com uma pau. Amen. Oh, foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth? O mga unak ka wak ya kyo ko pa kanga mamia umma. Amen. Pakakaw ya Yesu. Ay lalo ko la ko pero ngia o ko. Ka ko vale aquel.
O ke ngianga, o ke ngia le mele, o ke ngia ia Paulo ia. Ia kaltia. Before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. Kere ngal venga Paulo pa ile ile kaltia pa no Paulo. Ai sorry. We say meu falong ko. Muli, follow Jesus, follow God. Amen. Angang ko ha ko isi o ngo se vale ai lo. Amen. Kele kala inga sele halunge. Ia e pai ke e po pa se ko mo. Amen. Hallelujah. Mo Timoteo mta o po fa. Ai po suma lua. La me fai ka ko. La me fai o ma, la me fai ka ko mangeli. Amen. Ka ko muri pe. Awang e se pa pe nga onga mangaku onga ise mangaku pa ka ba ya ki oi. E ise mangaku pa pe nga onga palianga oi. Amen. Pa mai ya Paulo ya Timoteo. Lo ka li pa nga ya Timoteo. Let no man despise you, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Ia abea oe mawhaka i ka inga. Amen. Ka ko muri a Yesu. Ma abea ka ko mawhaka i ka inga isi ka ngaka. Amen. E anga o leo mai isi ka ngaka le loku. Onga oe. O le whaka i ka inga ma ke whaia. Amen. Is that right? Because we are the Bible that people read. They don't read the Bible, but they read you. Amen. O la ala mene ka ko ki whakai ka iaku. Amen. Ia reflect aku le Yesu le ke muri ai. Amen. Ia whaavol, ia kilo, mai ka ngaka. They will see more of Jesus in you than they see you. Ia kelere Yesu le pa penga on kako o ngai lo mai aki oe, ngai lo oe. Ma ngaka ko lalo. Amen. Ka mai polo. Awangai let no man despise you. But be thou an example. Abe oe ma fa kai ka inga. E le kal even though le fa mai o le you le kal bo. Au kako uma. Kako uma. O kako o kusipai kau lang kako. Amen. People will read you at school, at your workplace. I kongo ko ainga. Amen. Ia ka mai foi paula inga ri mai foi lok pakia ri ma. Ia e se a me e pai mai. Amen. E se a mi e vai ko. Amen. Be thou an example. Abia ka ko ma pakai ka inga. That's how we follow Jesus. Amen. Kamangkala Paulo, ia ia te o tō po i le lapa manatu. Ngai Yesu. Amen. So nga umara mea nga mga kwe Yesu, a mea mga pai Yesu. Pakai ka inga nga kako ki pakai ka iai. Amen. Kako wola ai, mga kako wo ai. Amen. Praise God. Salamo iwa sulua pai pa sulua sulima. Malkala ka bika. The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing to declare that the Lord is upright. He is my rock and there is no unrighteousness in him. Kamai, le lokal ngo magaka, i lokal bo Paulo yaki mo keo. Ale pa meka bika, e ofo yaki oe, ma u kanga akako mako kua. E fua kele mai lava kako. Amen. Asa, langa le kako ke muri i le Atua. Amen. So la lan me fai kako. Shall we follow Jesus like Caleb followed the Lord? Yes. Pai kanka o mai lau muri ngai kai. O e muri fa lelei mai po e meu. Amen.
O muri ke walu ko piong me halu sa o kako baba ai. Second one, follow Jesus with all your heart. All your heart. Amen. Because he followed me fully. Amen. Hallelujah. If I may assume the Makayonga, Lusu Lufa, Kosul Balu. And see the say from my teacher, which is the greatest commandment in the law? And Jesus said, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest command. Love the Lord. Your heart, your soul, your mind. Ye lopa dia kua lo loko a kua. Walu ka ngaka a kua. Awangi whaka ngā lopa. Amen. Awangi whaka ngā lopa. But ko kere ka ngaka wa papenga onga. No, they try to serve God, serve the Lord with a divided heart. Ko sa pulu nenga u. No, they serve God. I will follow my. Amen. E foi mai na lipo ke mo le kospulu le ngau e foi mai o fa lipo ke kospulu. Amen. Ye wa ko ai no. Wa ko ai lo le lopo. Aka ko nge. Ya. Ola wo ba ai ku ko kanga kala oi, you know. Ka ko kiri sao ai. Hari mo se pe a ko e fa sa pu wanga e ka ko 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 kamila ku kako ko fo ye ku piko ki le po sa o e lo fa longo mose. Amen. We for divided heart. Ai fa mai de kala o kanga ko o lo fa pe nga o nga, you know, o kanga ko o mo sa li longa loko de kua ka mai kako bo. Let's go. My Caleb, let's go. We can do it. Amen. We can do it. Le ma fainga ka ko serving ale tu le fainga ko onga le kua. We for divided hearts. Amen. Okay. Ako ka ko leadership ka ko ka le sio. Ia mo o ko le loko nga ka skase nga nu e. Ele ma fainga mangu malo ele ma fainga ka ko wanga e luma le ma fainga ko muri le tua. Pa ka ko wo ese o ka ko loko. Ia kasi le loko e paise mea, kasi le mea kako kia ngā iai. Amen. Hallelujah. O mose ngā kofpia lea kua, ka ele ngō. Amen. Kena ka kan complain a mose. Amen. Kena ka kan complain a mose. Well, sometimes our leader, your pastor, have so much in his plate. But we need, you need, he need his help. He need your help. He need your hand. Amen. Amen. Praise God. Shall we follow him with all our hearts? Yes. If you love me, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. This is the greatest commandment. Love the Lord with all your heart, your soul, and your mind. I said, amen. I want to awal pakang apa ya? Nak boleh risau beri lah, nak boleh payah mai si mea. Amen. Ya mana apa dia? Wala apa, you know, that's enough. Ya, abe mana apa? Pera kamai kila le, ai kamai. Amen. Fai malo loko ako. Do it as you are doing it to the Lord. Kau sampai kau kena ayahku, ya Yesus. Amen. Famai Yesus. Love your neighbors
Amen. Ia lofa dia kua pe lava oi ilo kwa oi, lofa lava ia ki oi, lofa dia kua, mai lofa lo kwa oi. Amen. Praise God. Hallelujah. Johannes, mamori yoangem ka upu e lua, sulima supitu. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Me uka kia lofa lo langi. Ai sea, mai a kakua lofa lo langi. Ero ia lofa rea kua ia kako. Amen. Things in the world is only temporary. Amen. Ko kiki a, walaka ngō mai, koe sau i sua wakako. Amen. E a sau i sua wakako, a rea kia lofa lo langi. Amen. Ia wale aluka ko sikiang. Amen. Hallelujah. Praise God. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not the Father. Amen. But it's of the world. Amen. And the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Olonga vinga. O ka ngaka nei muli a Yesu. Muli le tua. Amen. Ape ngā o ngā ka manguia. Ia muli le tua. No matter what. Amen. Follow Jesus despite the hazards. Despite the problems. Amen. Ngai do lelei a ka repo. O ka ngakanai o amaku koe o. Amaku koe o e claim le ngu lea. O leika ka lei sau ai, e kaka malolosi, kingo le lei. He knew. Amen. He didn't want to take a risk. Kospulu, I'm like, oh, that's it. I'm like, no, we can do it. We can go and do it. He was willing to face the giants in the land. He was willing to fight. Amen. Praise God. And also he was willing, when he gave us a report, he was willing to, to face the wrath of his brethren. Also. E popora e pe kau le mo mele su fa po bas pulu nga fa ko li poki fa mai kau ai ma fa sioki ro ai le popole ia ka lepo amen e le popole ia asia la nga o le o ka nga ko le muli ro na tua e muli ro nga ko kai miuma. He trusts God, he has faith in God. Amen. E mai lo wala fa ko kua ngai kai au. Okay? Yeah, amen. And he was also willing to take the mountain. Mea leang whai ilea kua ia mo se o le pōsen ngā, o le mea ngā a ka lepo. Tengo ka peo whamamaku. There was still giants there. On the mountains. A le mea le whai mai i ka lepo, give me my mountain. Amen. Au mai nana o maunga lea. Whakarikari rei, sau ai rei, whamai o rei runga le maunga. Ia, lau lako makau. Hamananga, e pēa o lo mālosi o waru ese ai mai ko piko. E wha pē ngā lo mālosi le keimiri ngei. Wa waluspu lima o kausanga. I can still go out to war and come back. Amen. And I can kill those giants. Amen. O kanga loko kere. O kanga loko mālosi. O kanga kai whakua kua i lea kua. Amen. Hallelujah. Kero kako, we serve the Lord only when it is convenient. Kako kia au ngai le kua wele, pape o ya la wo mai, la ko kele mai, e kako mai pona ia, pape ngā kako, okay, ia, kako mai kai kako mele. Maolonga oe. Amen. Maolonga oe. Po ia whakarira sa wala aula, miskopa ma lauhia se o mai, You know, we come and serve when it's convenient for you. Amen. But te mga ole kua ka ngaka e alofa ya ke ia ma serve ma le loto Atua. Amen. O lo loko a koa, mo lo whaku a koa,
malu ka ngaka koa. Amen. Pe whai aku ngai whai mea rea, you don't have to think twice. Okay? Okay, boss? Okay, pastor? Amen. Hallelujah. Ko sa pe whalo ko wa pe, Allah. Sorry. Whapenga whai ngai mea. Pa walau kala, okay, boss. Ele ko inga nei, ele viro pe ele. Se mea ka mai. Okay, pastor. Okay, pastor. Mal okay, pastor. Amen. Ko sa pele se mea kali pe okay, pastor. Yang alo le pare mai ka kalo le ko mai kangi le ku pa bol mole ya. Le wo okay pastor. Pa bol mole se songi mai na o me. Amen. That's the heart of the people. That's the heart of the person that follow God fully. Amen. Kalepo. Even though he knew the giants were there and were still in the mountain. Amen. He said, okay, give me my mountain. I can do it. Amen. Ele os kanga ka pwede nga mga piko, selfish. Amen. Like I said, when every tribe of Israel was settled in their land, I think it's time for me to settle down. I think it's time for me, yeah, give me my mountain. Even though I know there are giants on the mountain, I can still fight the giants. I can still destroy them. Amen. Hallelujah. E awe ngi kai au. O ia o se loko whapenga. E lo mga whapiko a o ia. Mai le sio kangaka. Amen. Mai le sio uso. Amen. Also, many will serve the Lord only when he is convenient. When he is popular. Ko keleo kangaka. Muri a Yesu. Amen. O Yesu, muri ko keleo kangaka muri. O, alu Yesu, malanga, alu peo si singapu on melai pai. Ko pia kang kainga panga Yesu. Kwa ko kelea, awai ele ka wai pa pingam ka maiki. Amen. On kwa ko kelea. Amen. Au fela o ye kanga kai ele kaimi nga pa pe nga onga wa wo o ka ko li fa o lo yonga pupuanga. Where are they? Amen. Even malanga fa kupu mai ko Kongo, Jerusalem. Amen. Oh, sana na lo tabitsa. Oh, sana. Amen. Kasih ba Yesu mai pasa kau lo yake. Kwa sui an melai mun mulia. Amen. Mga yan lo kere lang nai kum kangak. Amen. Ngai mape kerui. Ngai mape keru malanga le. Mai pekeru sana, mai pirang nga bala. Pekeru sana, hallelujah. Amen. Ay od po mun mulia mga umiay Yesu. Real disciples. Ay aku kenge ase ipapo aki kilo kia pekeru. Oi bona sidang ako mo Yesu. Wala mo ba aya o makaya. Makaya ngo ba aya. Mai pequeno. Pia se sil kang ke pa ia. Pia se kere ia yang o kere ia pia pe mo le di lang po mai o. Mai kenge nei oya. E no ana ko kala ma. Amen. E o loi fainga ka. Le muri no des. Ki kere mai no me pa le kalesia. E ke ara ia Pekalai po dia kuah dengan aing. Amen. Ya ngolo le. Ai umur perkako mencia pa mai. Pokoi pekalai po dia ko mai po. Sarol pese po punya la vai Yesu ya. Ko lili mai po. Amen. Ali mai. Ya lili ai. Pe ya mano anu sai. Amen. Hiul kako aing ngangi, kako lokwa ngai.
Ia e ku mau no nga. Pai de sika ka pai. Ia ku mau no ia uka de se. Awe ko ya se mea. Ko ki kia sau si kia nga ki ka me mino. Amen. Me pe ke rei do. Ke rei do. Ko ru mala pa ka sanga pe ai mo Yesu. I for ke muri ya. I'm like, I don't know him. I never been with him. Amen. Follow Jesus. I'm like, kala Yesu. Api muri mai se sia kia. Ia amo lo sa kauro. Ngai muri mai dia. Ele pai ngo pie. Ele pai ngo pie pa kanga. E pai ngo pie lo kalia. Amen. Ma le ngotu tau tino ai, ma le loko e kong, e o mai rola. Pai lo kalo, ka Yesu ave marim paola. A olo ngofo e lai ko kongo paola kanga, e le pai ngopie. E keo pai mai se si, o pai ngopie ia o no salvation. No, it's easy. Amen. I tell you what, Makala Polo, you need to work out your salvation. Amen. E ke kaunga e panga e work out. Amen. Berang o pai koai. Ye e ngosai. Dang o ngosai kupu mai le e kupu e luka ngaka. E kupu lo pa ko kua. Ngosai e ba ko le kua me ko foi oi. Amen. Mai ngosai e ia kupu e luka ngaka. Amen. Ai o ka kom pai ka ke o se ka ko so lai. Amen. O ka ko paingi se kai pai oh I want a easy way out. Amen. Praise God. Haperang ka ko muri. Haperang ka ko muri. Ong sa me ko ki kiam. Amen. Haperang ka ko muri. By keeping our eyes on him. Amen. Ese se rol me kikiro yai. Ya, ese se for me va peganga yo so yai. We follow Jesus by keeping an eye on him. Amen. Quite confident ya karepo. They will take the land. Amen. Quite confident ya. Numero su cor pa ko su ko pa fa mon mole. But that was because he knew the Lord. He understand the Lord. Amen. Numero su cor pa ko su. Keep an eye on Jesus. Amen. They gathered quite the people before Moses and said, let us go up at once and take possession. For we are well able to overcome. We are well able to overcome it. Kako ke mangumalo, kakuwo. Amen, kakuwo. Kako ke mangumalo. Because he knew. Caleb knew. God, if God said, okay, take the land, ele koe whaalonga ala kare poises. Ele koe kilo a kare poises. I pawale mea ki kilo kare po, ki kilo lea kua, kai la ko, whaalongo ya mose, whaalongo longa kai. Amen. Amen. We have to look to God. But we also have to listen to our leaders. Or the direction of my leaders, kai kako ki o ai. Amen. Ai loko kene kako. But let us go up at once and take possession. O le kangaka e kaukala. Amen. O iai longa whakua, o e longa loko a koa. Amen. His God can do it. Amen. Praise God. Why? Because Jesus is the author and the finisher of our race. O ia, o le amakanga, o ia fu ngā kaanga, o le kako samaringa, o le kako kamu e ngare pai. Amen. O kako kikira fu isi mea. O kako kikira fu kilo mama aya Yesu. He is the author and the finisher of our race. Follow him. Amen.
Praise God. E pe sulu pa po mo pa. Amen. He follow Jesus. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which is so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Run with endurance. Pasal mo pungal endurance. Long sai. Kapag lupa kasi alupo long sai. Amen. Ong sa iyo, lara pa yung akaw, mene ka ko sa pali, lara pa yung kala wala nu ka ko yan ngay kay mi. Amen. Ka ko ong sa. Amen. Ha ole. Amen. May ako pa yung kakamang malo. Kakapaulang. Aole manumalo. Amen. Paulay na. Amen. Ikaw kumang malo ay may ikaw kayo yan ngikay. This is nothing compared to the kay may asawa Yesu. Amen. The kay may umayay po po nga mamayil ko sa paaling alang paawa o kakula po skolo. Elifay ngopye. Aole kumau. Amen. Kaku kumau ay mulmuli ay Yesu. Keep an eye on Jesus. Amen. Nomor 2. Papelang kaku mulmuli. Pa ay ilkaku kay ka o Yesu. Amen. And also have a different spirit. Maahili ang nganga ke papengaw nga au ngai. Amen. Sukolo fa ko sumakas. Ku fa ai nunga ka pa mo mo ele fa punga le. Anu mal sukolo fa sumakas. Then Caleb cried to the people, let us go up, for we are well able to overcome it. Amen. He has a different spirit. Amen. Ese le loko le kamale. Ese mano loko le skospuru. Ese mano loko ngu. Amen. Jangan spirit na il kospuru le, or spirit pa ya inga. Amen. O lele yo alo pa inga. Amen. Kaya pun me pengang lagi pa inga ko au. Wa kong wala pa pe we marong iya lang ya lang ya maku. Amen. It all started before you go in. Caleb has a different spirit. Amen. O spirit nga il ko spuru le nga pa mai au. Makwai spirit pa inga, makwai keke mupo nga ibi. Amen. Amen. Te muso pe te kala be ko inga pe kia pe palai. La kala ko inga pe kia palai. Ya o ke fai mai. Ele sea, ya. Se alu pare nga kangole e pai pare. Amen. Ako nga kala nga pai. We are not able to go up against the people, for they are stronger than we. O spirit nga sila ba nga le ko spuru. Ay spirit sa ya kali po. Let us go up at once and take possession. O spirit pa malo si out. O spirit pa malo ay. Amen. He has a different spirit. Amen. Kako ay kay kaimel kako kali siyang ya kako mawala spirit nga ya kali po. Pole hale mapengka. Let's go, Pastor. Amen. We can do it.
Amen. Filipe whāwha e suma kolu wha mā Paulo. La Filipo. I can do all things. O ke mawhaia mea umalawa de whaakasi mai o lea kua ia kia. E kere mawhaia ngā oe. Amen. E kere mawhaia ro mālosi ngai ki iai. E kere mawhaia i mea ngai whape ngaonga e maua. E whape o mawhai kupe. Amen. Pora ke rau kupe. E kere mawhaia a. Ai kako ke mawhaia mea uma onga o Yesu Keriso. Amen. We can do all things through Christ. Amen. Pura kako vai, pura kako ko lai ki rea. Amen. Kako mwhaia mea uma. United we stand, divided we fall. Ngā mga miai reo mai whakasi. Amen. Oro mai kei mi whaia wape ngāong kaunga le mu ai. Ai oro kei me le kaunga le mu ai. Amen. Wa fiu whakarikari a kore sauri. Amen. Have a different spirit. Ka vika ma koriaka sawa koriaka every day he comes and bala au pois se fia saula ke kau Samuel su mo Samuel su fiku fasu lima ai fa ku kala ka vika o kanga ka ele ese loko o le loko o le loko fa mo le kua ele fa mo ro ma losi mo poko ai fa mo i le atua. Mai kalka vika. Sauniga young boy. E ke sau ia kia o malau pelu, malau kau, malesi au kau, ia malau au, maisi mea ngai. Amen. Ia sau malau ufakfaka. Amen. Ai o kia laku ia ki oe i le suafa o Yesu Keriso. Suafa o le akua leo ke kalkongu ai. Amen. Po le alo malosi, po le alo mea ngai ke Samoe. Ya. Hai baba aira iai. Ya, mga ko roka. O le kanga kau leire wha unga le akua. O le ale me kango lima e wha winga. Amen. O le ale me kau kalai wha winga. Ai sea, langa lai muli i le atua. He trusted God fully. No matter what. Amen. Ia pela ngai. Whaakulowo kuana maa, whaakulowo kuana maa, ki langa kapa umoronga ulu mbomeo, i langa pūlo kau. Ai whaakulowo kuana maa na kua, kami kua mo mau. A meire i sea se piko. O le mau rua. Amen. Ia, o whea ngai ku ngai ka i elo maa. Ka ila lo kapu vai e le ila se sau ai lau maanga pe ku ua le mea le familia ku iai fa winga. Amen. Amen. Ka ku fa mo le ku me uma ka ku ke ma fai ai na yo fai ngal ben. Amen. We can do all things. Ele fa mai kuspa ia ngau sing ka mai mea. Nga me all things. Mea uma, kako ke mawhaia. Kako mawhaia mea uma i le wha malosi mai o le atua ia e kako. Amen? You know, we should all have, I can attitude. A can do attitude. Amen? Aole ki ole mea no can do attitude. Amen? We should have the can do, I can do. I can do it. I can do it. Amen. Praise God. But not that I can't do it. Amen. That's a no can do attitude. Amen. Ya la ya Lord McDonald. Ai fa solo ako ai. Amen. Hallelujah. Praise God. Mai kana i le efeso ngai ongo kako ro ma. Efeso ongo pai po sfuro su kolu.
Ia tātou opu, le opu tau a toto. Put on the whole armor of God. Amen. Kako ke mang malo ai. Amen. Kako muri. Kako muri le tua. Amen. I le loto tas. Mare nganga mai le tua e tātou. He has a different spirit. Amen. Ka lepo mo kako. E ese no loko. E ese mai loko ese wari ia. Amen. He obeyed his leader. He trusted his leader. Whatever decision Moses is doing, he just follow. He just follow. Why? Because he follow God with his whole heart. Muri le kua mea uma, with whole being. Amen. Roto atua, luanganga atua, waro malosi akua. Amen. Mai kako kalesia. Amen. Pa malolosi. Amen. Pa malolosi. Sooner you will understand. Amen. Haole tu mau. Pa oloina. Amen. Ia biele tu le taya. Hau le tu ma. Tai poi mana vano pena ona. Rồi tai ao e por de upu ma paso ao ko ya to ya to ekalesia. Atala Yesu ai fia muri mai ya chao. Ya e amolo sa kaulo mai muri mai. O sa kaulo me piko silianga mapa. O sa kaulo ya i o me piko silianga makanga. Anga entua e Yesu Kristo ngai amol sa kaulo. Amen. Hape ngaka ko, kako kire o amongi sa kauro se lau kilo ma. Amen. O mea ngai ke uia, ima kako uia e le whai ngō pie. Amen. Ai kako ke wha moe le atua. O ia ngā ke wha ako ko mai ia kako. O ia mai la malo se pape ngā un kako whai ringa ruenga. Amen. O ngai kai au ia. Haptei le tua mo le noa lau te talo. Tātou kāresia, kako o sai, ma kako pāmara rosi, e koe umi se kai. Ele pese ma sangianga usi aso ia, o iei, ele YFC, ele toi umi lava. Sausu ele sia koe pese le YFC, ele toi umi lava. Walaka le fio mai Yesu. Walaka le fio mai o Yesu. E koe wakulanga pāngau. Amen. Ai ia e tū mau. Ia e tū mau. E ku mau o kongo whaurukanga. Mkako muri a Yesu. He is our leader. He is the author and the finisher of our race. Amen. Se lo ngai fio mai Yesu wakako. O ngapka umoro kako o ngangale whapengau whaingai kai. Amen. Ia vi ia le tua le tai au. Ki lau umi taimi ia hapti te le lava mo la noa lau sunga whapengai ngare uri ma sunga to ina ma sa kono ma sile kalesia mo le wa kula ia ma pena ona pola le upore tua ia fa manu ia tele lava le tua ia to ina le tato tula mai mo pa mai no tato Sauniga le tai au. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Le tua pa aptai nei tai au. Ala upu e pa malu si au ai le tua ia te matua. Me se lau e kāresia ia mātou muri ia te oe. Mo mātou loto a toa lo mātou. Awani mātou o mai na o se vaenga o lo mātou au nanga. Ai e papena lo mātou au na ia te oe mo lo mātou loto a toa. Me umalawa lo mātou tamā. O e pa sino lo mātou tua i mātou. E le whai ngō pie lo mātou tua ngā rubenga. Ai a mātou baba ai atu i atu oe lo mātou tua. O oe o le amatanga. O oe o le pai ungo mea umalawa lo mātou tua. Walata lo toe pio mai lo mātou tua. Ia ia mātou le loto pena ia ka lepo.
Ia I mātou le tua, le manatu na ia Yesu Kariso. Na whaatau waa ia te ia, le mā na whaatau waa ia te ia le sātoro. Aina ia ui ai, o no lona manatu mo I mātou lo mātou tua. Ile nei tai au lo mātou tamā. Whaatai lo mātou tua. Ia vi ia oe lo mātou tamā. Hallelujah. We swing that out per se. Thank you, Lord. Lead me, Lord, I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me, I will answer. Lead me, Lord, I will go. Lead me, Lord, I would follow. Lord, I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me, I will answer. Lead me, Lord, I will. Sio lima. Tau tino ia te ia nei tai ao. Follow. Lead me, Lord. I will go. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. I will go. Le mwhaina tu ole me nei au noa malo tali atu le upo le atua. A e tula ile mamalo le atua ile nei tuasu. I tali atu ia te ia mai whape atu ia te ia. A e mulimuli upo le nei te talo. A e walau atu mai ta ele lo loto. Mai whape atu ia te ia leli ia lo watua. Wo whalongo I lau upu. Wo loa lo whamaoni. Malo wanga lelei. Whamangalo mai a tea. Yo winga. Ma taimi o te whaavaiwai ai. Ma taimi e ngalo ai la o fia. Bo lo tutelele nei tai ao. Nau na watu ia te oe. Ina ia ia te au. Le nganga sai a ka lepo. E whaalo to tele ai. E whaau ai. Ma whaatau nui nai. Lau whina ngalo I lo tangata. O au le nei mo oe. Whaia lau whina ngalo. O te alofa ia te oe. O na o Yesu. Tu whatasi leo ao. Ave sau pati a te ia. Koe whafofonga. I le te talo lau whanau le nei tai au. La mato muli muli. E whaia lau whina ngalo. I le loto tele. I le loto toa. I le whawaiwai. E nauna watu le malosi mai a te oe. E whaia ai ma whatino ai lau whina ngalo. I le ola. Wa e whai. Whaftai le li ilo mātou watua. Ia vi ia oe, vi ia oe. Anga le lei lau a fio. Whamanuia oe lau whanau le nei tai ao. Whamanuia tele oe I lau o ona ia moala. Tiu te whai le ua wailo mātou watua. Whaalinga ma le poto lo mātou tama. Ma le loto pe o ka lepo e whaua wailo whingalo lo mātou watua. Le ka le sia tapu I mai lo mātou le ia ma le whanau. Whaamanuia tele lau a fia. Sauni lau whanau lo mātou le ia whai se malolonga. Mātou te whapeatu ia te o mali o mātou loto e lau a fia. Mātou te leto e sa ili o mao. O oi mātou te sa ilia. Mātou te mauai e le ngata o manuia. A le loto tele whatau nui nai mea umama mea tonu.
Tu mamailo lava vi ingalo mātou wa tua te māle alo manenganga pa ia ilunga lau whanau. Ia whapea na muri aula wa fio i pe a mawai i mātou le nei tuas. Ngā luenga whaawaulo mātou li ia pe a umale nei Sauniga. Ia whaialo mātou li ia no mātou wa tua mo i o mātou loto pe o na mātou whalangolongoi nei. Ia te oilo lava vi ingalo mātou tua lelei, o lava le tua le tamā, le tua le alo, le tua le ngangasa. Ai ala langa whanau pele le tua le nei tuas. Amen. Si maulunga lo wa au, ta si lua tolu. May God bless you. We'll see you tonight. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. I walk and walk here and there. Yeah, yes, at church here and there. Turn around everywhere. There's no one like